Agriculture Department and Landamas Lobi Singde, Urea, Harpi Bangamdrabasu, Black to Harion, Big Ating with Hamlabasu, Yen Masinzagion from the Pauba, Hariola Mehina, Komlumna, Fondorobi. Ketrigao, part to Gram Pansayat, ward number 4, number 4 member, heroin number 4 of the WY tablet for an afare, area to the Leraba, drug kafam yon from the Sapam since likely. UNC amadi naga ho na thing ba kaya thamjila pasu apun ba Manipur gi dabak adabak lek ki gani haina ana ki Deputy Minister kai kha ngamna phone kai Meitei bu scheduled tribe list ya hon na ba Manipur laigang na mathok ta ba recommendation center to September 3 mga pawbil panung ka thabiyo haina scheduled tribe demand committee na taksil lagni Governor Nazma Hetla na Tenokol District ya wara passing yang sing trade Tenokol District headquarter bu lam koi basung ma pa ma hen na ba na kani haina ta ba dikrai Amasung awang no pok lam dam da yan han ko na Association of Surgeons of India ASI ge Executive Council mi pham na se hotel class of grande da civil servant na hauto मैं मखरुम जरिए दोनी एमरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है के थॉक्सोम ना होजे फुंजा से भाव मरे पाउसिंग याम दा पिजरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लमदम मसक लौ मिसिंग दा यूरिया हार पीब ngamdabadigi mathakta black ta har yon bi athing batham labasu yen masanjak yon pham da phawba har yolamle hairi thong ase agriculture department ke official signal alon bukharaga manatuna aron basenda lambi satharabra haib gi signal balaire यूरिया हार योलमनिबा यन मसता yon pham ase samaro kaithel da hangmani public chicken center haina mingthon ba yen masada yon pham ase da yolamniba har adu ngase yo akomlup kanglai pak president in charge sanjit sorai samna lusingba kangbu mani yang selup da thengna rakhibani hairi yen sempham dukan ase da hoje har bag tara manga rom lehori madigi mathakta wangoi kaithel leiba RS agro chemist house koba dukan amada so masing yamlaba यूरिया हार योलम thengna ki masing yalaba har sing aduna Agriculture Department के official amana kut yek piba lamfel godown gi sil phuba salana mada maming tharamba ice prams kowam ne yolam bani hairi salana du hokhi sulai mangada kakkibani loidana lupa lising kumnapan sangwani futara ke har bek sam lokre haina so salana du da iram ki hairi ene masing matang da mari leina department of the laingak na black to har yoleba myo sing phakatuna log yoiba serak pi gedabni haina komlup kanglai pakna taksilakli High Spremjit Hariba Samuro the Nipasina Harbek Chama Yolambagi, Akogi, Government of Manipur, Department of Agriculture, Office Dagi Mokoina, Receptor Kaga, Mount Yolambani, Hypopotuma, Equida Mana, Tai, Haitare, Masiki Chase, Equida Uli, Aduna, Aquina Makata, Aquina Hygienic. Akogi masi sugumba black taure black leire taure haiba pose chapsana praman phange adu taragadi makha tarakpada government masi FIR launch torokanda makoi singa si phagka doribra natraga masi akogi site gi di masi black tauriba singa si matik chaba dandi phangalu haiba se koi thamjaningi natraga di government tawdragadi akomlupna leiriba akogi leiriba leibang miam siga punna chaminara kanda black tauriba singa si chapsana makoi mathakta aingi oiba mating lorokanda thijangani haiba sima thamjani Nakala Maromda, Lagana Lalab Satemba, Adi Pau Gimanunda, Har, Panghandrabadi, September, Ohunga, Puntarti, Nuntil Puntarpaba, Moirang, Bantorok, and Morang, the Lab Club organization of the Longan to one Loka, Punsindra, Punkiba, Mipam Amada, Wareb Lokre, Lena DAOgi, Kotanga, Har Pangani, Harabasu, Asan Balo, Ubalo missing that, Asengba Pata, Putopangam, Dabana, Awabakaya, Mayong Narihana, All Penang Youth Development Association, is Erolamana, Hierarchy. Grand Panchayat member number 4 amadi WY tablet ka korana fare ngasi yongan bada Imphal East District Police ki kambu amana Ketrigao Assembly Constituency manung sana laiba Kergao Yongkhai ba maka lekai da thi bahum ki tabak sathabada Gram Panchayat member do number 4 amadi WY tablet ka korana phagat pangam ki bani faraba Gram Panchayat member do maming thoibi kawi Kergao Yongkhai ba maka lekai digini mahag 11/5 Ketrigao Gram Panchayat Part 2 1 number 4 member ni haina police na identify to bangam kre
Imphal District Police की SP Mega Centre की supervision मखादा additional SP Motung Kumar जिना लुसिंगबा नाब Civil Police Government Police Commando DSP अमगा OC का लोइनबा Manipur Police की कामबो अपना मियोय अदु फागतबा गमखिबनी थोइबी मखाताबा वाहंग पाहुंगिदमक पुलिस कस्टडी थमख्रे हारिबा कांगबो असिना गसे युकी पुंग अनिरोम तारकपा थवाइदि खेरगाव युंखाइबा मखा लेकाइगी एरिया सिक्वेसिनदुना थमलबा मतुंगदा नुपी पुलिस यावना थिबो हुमगी थबक अदु सथखिबनी लोइनेना एरिया अदु लैबा ड्रग काफम योनफम अमदि साफम कयासु थुगाइखि थीबीदगी पोट खरा फंगे मयामसी की तौना लेरिंगैदा क्वांटिटी कया यामना फंगबनो कमाई तौबनो हाइबगी पोतुमदि अइना उहोद्रे मोय खोगिसि यामना थाना सिपाहीसि उबा यादबा हेता इरांग तौब लेकाई ओइबनिना हेक फाबगा मादि खुदकदा खोइ स्टेशन दा पुगरगा थमग्रबने मा मसामक्सि यामसिगी मेंबर नि हाय अदुगा मासि याम चाउबा ड्रग याम चाउना थबक तौब नुपी अमनि हायना मखोइगी लेकाईगी मिसिंगसु कंप्लेन तौबनि मादा नतरा मागी मचा नुपी मागी मपुरोइबा मागी मचा निपा सिसिगी हाइरिबसि याम चाउना चेनबने अदु खोइना पाamba मी खरा अमदि हजि खोइना फंगबा ngамदना लेरि मखोइसि खरा शिलोंग चक्रे हाय खरामना गुवाहाटी चक्रे हाय अदु अथुबा मतमदा डिस्ट्रिक्ट पुलिस इम्फाल ईस्टना अदुम मखोइबु पिकअप तौरकांदा आइनगी ओइबा चपचाबा सेराक पिनबा आइन थमजगे अथिंग बकया लेरबसु अपन मणिपुर की दमक अदुमक लेखिगनी हाइना एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गैखा ngamna फोंदोखरै ngasi बावपरादा लेबा महाकी क्वार्टर दा नागा लेजिस्लेचर सिंग की मथक्ता यूएनसी अमदि नागा हो न थबलेबा थिंगबो अतुकी मतंगदा अखनना उनबदा वाफम असि फोंदोखिबनी पाउमी सिंग हंगबा वाहंगी पाउखम पिरदना यूनाइटेड नागा काउंसिल अमदि नागा हो न थबलेबा थिंगबा से अनौबा नत्ते ममांग थक्ता अदुमक थिंगदना लाक्लबनी असिगुम्बा थिंगबा सिना पॉलिटिकल लीडर अमगी माथौदगी ममाई लेरोय हाइना फोंदोखि विधानसभा मेंबर मणिपुर काहन यादे मणिपुर अपुन सक्तम से सोहन यादे राइट अधिकार ने खनजे मरमदी अना मेंबर ओइजरिबसे मणिपुर असेंबली की मेंबर ने को नागालैंड की नत्ते त्रिपुरा की नत्ते असम की नत्ते हजरिबा अदगा अदना अना तौफन तौब एज अ मेंबर ऑफ द हाउस एज अ सिटीजन ऑफ द मणिपुर स्टेट अना लेपिब स्टेन ngangjiriba pot ase aidi panga lande hadana hajabawani ani mi ama gi against ta natka pro ama gi against ta ani ngangjaba nate provoke tawjaba nate hadana tame makatana framework agreement ki mathangda phongtok laduna hariba agreement ase time bomb ne pokhai ga dawbagi ngaiduna leiraba adubu karino haibadu masak sengna khangma ngamdaba agreement ni mathang asda political blame tawnabagi mahutta opposition amadi ruling khaidana khut samnana Sanminabana Sumba Kongtang Oikini. Live activity, opposition the lay height and a wang matam the yang never oin a lowry. Fiva Masida, Takpati, Lamdamasi, totalitarian government killing up lady, Takmani Hina Fondoki, Nakalapanam da, Zik Palaga Asina, Tataramangada, Congress of Tobangam the Batabak Togani Haikibadu, package locked open Natana, action plan Yaw Bakaramatavak put Tokrabi Hyper Wahang Hanki. BJP party na lenga BJP ki sarkar sina mane mi pai ningai leitre haiba means makoi khangi haibani khangna bade kari gi adu yang kuin lot piri bano praja sing sibu ot laga mi pai na laga nungai badon lobi bise kari gi no hanokta haidok piu na khoi demand tau jabani adu hojikti khoi question se change tawre lot piri bise kari gi no hani ge sarkar na look east policy makha da action plan ama semaga कनो के पिथरक सेंथांग मैम से स्कीम प्रोग्राम मैम से लोना उठाई खरे ककथत खरे अदुगा एक ईस्ट पॉलिसी हारिबदो मधु करी आथनो एक ईस्ट ओरमद्रे किल ईस्ट ओरमबा नॉर्थ ईस्ट दे वाइप आउट तोबगी मुथतबगी हातोकबगी प्रोग्राम ओना सथरबदो न तोबसे लाइबक थीबनी Nakalabanamda Congress Langa Lering Matamda Naga integration की वारी सानक्रगा ngasi iram dan musiba sadana framework agreement pu khulai oina sajinadana bhot khomlakpa nongning ba phawi Congress pu Manipur ki maru phangna mutatuna apun ba Manipur ma sagana bangam ba thak to khona kani haina Manipur State Disaster Management Authority MSDMA ki vice chairperson oibita natana lakadari ba Lok Sabha mikhalda outer Manipur gi merep oigini haina chongthora liba BJP ki intending candidate ni haizaba and adim panmeina phongdokre Wafamasi ngasi Wagai Assembly constituency manusana kairakta AC ya koib dalaiba Gram Panchayat ki member of the Pradhan Singh unadana mikhali matangda pham pangtok pagi tharam amata phongtok khibani mahana makha taraduna
Mikhala sugi ticket pangdaba yadi haina thorak panate lamdamba sida BJP gi MP lehenduna awan ba Manipur amagi tabak song thorak pani framework agreement Manipur gi ngamkhai da kai ba lairoi haina Prime Minister na phongdok khaba phawbada Congress na miyam da lan uhana ba hona ba laibak thibani Naga Peace Talks sana kiba border filler number 81 gi lam yalam kiba lenga ki nongmai mang ba masung mioi lising amaga sanga hena sasinaba khothongna bada hatok pikhiba punama Congress ki matam da thokhiba ngakthani haina mahangna phongdokhi Sahi amaga tha ani ahum mari manga matangai border pillar sikram ba matam da yungam ge Congress matam da yungam ba border pillar ni hoji issue oin pukhali se in khalak ban haron kya bo underground ni haina saga hatok ki ba matam se BJP gi sason gi matam da thokte Congress gi sason matam da hat ki ba mi hat ne ba naga gi ichininaw sing bulan na lawi no Juko Valley gi da Nagaland na lam lo sin khre khrama area khra lo sin khre da nungmai puthok ta Nagaland ga kap khai na na lan chok na ga theng na re ai khoi Manipur ne ai khoi gi lam henjin ba ya roi ai na chok na ga lai ri jasami da tangkhul gi ichini naw sing na khuju khulai pai da Nagaland na lam lo sin le hai na khat na chaina da na kap khai na da na mi kunthra ni phu he na chok ga na ai khoi di Manipur ni hai na kalli framework agreement Integrity of Manipur kanana sign tawi Congress leaders losing ba Congress da yawan ba naga sing kaya mana framework agreement da sign tawram ne Meitai bu scheduled tribe list ta jahona ba Manipur laingak na mathau ta ba recommendation India government da aroi ba oina September 15 phawbi manung da thabiu natrabadi September 13 ta ge horga jiri tupul railway lam isemi thabak thingchil lakni haina scheduled tribe demand committee of Manipur gi maikai dige saksin wa thamlakli nakalam da achumna meitai bu state asiki scheduled tribe list ta yahon bi aroi haina thamki wa fa madu bu yamna kanna yaning da phongtolodana chungi wafam ase gyan tadaduna ngangli bani haina scheduled tribe demand committee working president moirang them Naudalen Khoman sangdorakli Manipur press club ta pawmi singa unaba amada Naudalen Khoman hakibada meitai bu Indian constitution ki article 342 clause 1 gi makhada scheduled tribe list yahon na ba haiduna hauzik leiba Manipur lenga kasana center da mathau leiba recommendation thapi haina thengkhang kya da paw phawna ba laikre adubu Demand committee ko afam asiba hosik lady balenga asina thawa sadana laithokli demand committee na roibo ina hosik lady balenga asina India government laliba September 15 phawbi manungda recommendation thabiu natrapati akan makhongjang kaya sangsilagani haina lauthokhi achungi wafam react tawraduna parang them Naudalen Khoman haikibada achum haiba organization ase angang kharage organization ni makhoi ni karisu khangtabana maram orga meitai bu ST list yawi aroi haidan aran wafam sing asi thamkibani meitai na Indian constitution ki makada ST list salhanna ba hona ba haipasi baram sabati mani meitai na ST list yaw matam da to phurup natraga kanglup ki right mat kadaba nati haina working president asina phongdokhi acham haido angang majagi organization ni Constitution par khangdam ni ai ga thiner view Constitution ni phakong lasi Constitution ma tungna kan demand to bani Constitution na ya da badu di mo gi raite akhoi na mo gi right de pe yate akhoi right mo ni pe yate fundamental rights and duty khang da bani mo khang da hari ni encourage settlement of international dispute by arbitration na unit declaration la yaba madu ma tungna khanera ga judgment lo sa madu tholo di mo ya ro ba chen view mo khang da hari ni mo lo ro akhoi na mo da yete akhoi ma to yen no one akhoi right yet pe ya ro wari sa bani na matam khara le pa sa hona sani wari sabdu yadamina akhoi action je hanubani noi thajidina hanubagi na ha kyam lagi to handu dikhangani ab Landamasi ke governor Nasma Hetlana Tenopal district headquarter the Satana district atu ge water passing yang sin badana tana mayango nadana makoi na thangari basangi matang da wari sanakre governor Nasma Hetlana district atu gi miyam da Tenopal district headquarter asibu lamkoi basangi bapam mamo ehna bahona gani maduda Tenopal district headquarter gi khunja sing da bapam atu bu luna na thamna bahona minase haina pausel pikre Governor na Tenopal ki khunsa singa ahan boy na unabagi tharma da district adugi Cookie Sip Association More Block ki Cookie Sip Association KSO Tenopal Cookie Women Union and Human Rights Tenopal tongan ba organization CSO single leaders singa unadana makoi gi loina na khul kaya ki ning thau kaya su sar ya ki Cookie Sip Association Tenopal district amasong KSO Tenopal district ani na Tenopal district asibu mapung phaba district amagi laifam thokpa infrastructure sing amadi mapangal sing PPU haiba wafam kaya yawba memorandum amasu kusinaki governor na memorandum adu kumna yengani loina na mahak na tawbang ngambasing atubda thabak to ontokani loina na
Manipur Langak in Makada Labor Oregana, Langak the Suhai and Havi Tazaba Piki, Toramada Tenopol District DC, SP, DIZ, BJP, Manipur Pradesh Pampari Basing, Amazon Langak official care and Toramada Saruk Yaki. That most of the time people don't, in the valley or maybe in Delhi, they don't realize the problems of the people living here. There are issues which are pending regarding administration, regarding development, and see what can be done immediately and what we can do at a later stage, making the plan for the implementation of those issues. India के अवानोपो लंदन दा इहानान बोइने Association of Surgeons of India ASI के Executive Council मिफम 2018 ngasi Imphal da famkhre mifam ase hodop ki tharam da saru ya ke basse minister na Manipur gumba apik state singba Association of Surgeons of India ki full fledged member amo ohenna bohona bi haina appeal tawkhre Association of Surgeons of India Manipur chapter na sidra singmerong da leiba hotel classic grande gi Imperial Holder ngasi hodop ki ba ASI Executive Council mifam ase hayeng phawba satagani Seminisa nonton birena ASI na lori bathodang sing thak hi bagalena makata na India ki tongan fam sing da leriba ana laing matang da barwaina surgery ki lam da ehan ba ming sangduna masa mau fa lam da ba ohen bada aso bathodang lobi yu haina fil tawki akhan ba bitung nen oina saruk ya ke Manipur Chief Secretary Dr. Suresh Babu na manung hanjina mafam kya da hojik su ana lai khodong sa baning thina fangdri ba sida ASI na paikat pe ba thorang sing paikat lakani hai ki thajaba lai haina pongdoki I have learned that ASI Manipur State Chapter is not a full-fledged member of Executive Council, but a co-opted member because of lack of numbers. I appeal to you to examine ways so that smaller state like Manipur can become a full-fledged member. I hope the decision taken here will be immense value to the whole of India. I also hope you will have time to enjoy the beautiful greenery paddy fields, the mesmerizing Loktak Lake, the dancing Sangai, and also the unique food and the culture of Manipur. Somewhere the corporate sectors also have to come forward to understand the gaps. Most of the hospitals are located in a town, in a district level, in a taluk level hospitals. But most of the rural India is still not served. Association of Surgeons of India ASI Executive Council from 2018 aduga mari leinana Association ki President Dilip Gaur na hai ASI na medical talniba sing amani medical ke sinpham da leriba sing da anu kwa kalona made sinpham asida hena khumang sausina ba thorang kaya fai khaleba sigi mathakta leba sigi manung hanjina leba pham sing da surgery ki khodong saba phangdri ba sing asida kharada ore basu awa ba kokna ba lab na surgery kaya pangtotna lagni makha tana so pangtok ki hai ki loinana Association of Surgeons of India ASI Manipur chapter ki chairman Dr. Khundong Bam Palinda ngasi phaniba mifam asida association asigi makhata na paikal lakadaba thorang sangi matang da kopna khanaduna thabak to onthona bohona gani ASI ki thorang makhada Manipur i harhan poina Tamilnadu district ta tongan ba surgery kaya mai pa na pangtokre makhata na India ki mafam kaya da su pangtok padana tana Myanmar na singba yum thangna ba laibak singda association asigi mifam sing pangtok tuna khumang sausina bohona ri haina phundoki ASI is basically, very keen on not only on medical education, but also trying to help, trying to provide services to those who cannot afford surgical facilities. So we would like to go to those places where the surgery has become non-affordable and inaccessible. Association of Surgeons of India ki rural surgery camp hai na tongan madugi program lei madugi tongan fund lei adugi matung manung dani khoina Tamenglong da laparoscopic surgery ne open surgery ne punna 53 ne pangthui do adu manung try pa na madi ki whole surgery ni punsigi adai dam ta tawdriba mafam du phangdri pon ngak tani hai poji khujug lai loi pura ga khoi member mayam sala tawrobani samaina state khuding maki tonga ba magi interior da rural area da operation tawnabagi sigi facilities hi dum loina leibu ngak tani Manipur gi hauhre free of cost ni khoina hidal langthak loina puraga khoi cost puna
Manipur Human Rights Commission acting chairman am hakraba matung commission asigi information commissioner am suhable maming mathan sing matu matam da lauk tholog ni hana se minister na phangdokhri wafam asing asi hotel classic grande da pangthopa association of surgeons of India ke executive mifam hodop ki tharom na saruk ya lak pada pawmi singa hangba wahang paukum moina se minister na phangdoraki bani se minister na phangdokki bada sana patha ki matungina chairman in charge ha ki bani chairman in charge ama oina thabak taw horkani seraga sida award member sing hamna ba honari ha ki Nakalamanumda 7 Central Pay Commission gi matangda paumi sing na hangba wahangi paukumda se minister na hai lakatori pasahi lesini kundagi 7 Pay Commission assistant na baho bahaina in principle da yana kebalai kredubu athu matamda yana yahanna ba hojik so kan mamong da thabak paikali haina phongdoki. As per the rules, one man he has been given the acting chairman and he can continue the job. In the meantime, I am looking for the other members also. And today, information commissioner 2 has been appointed. Their name also shortly coming out. We have already decided 7-pay commission in principle. We agreed, and that has been fixed. It will be implemented by 2020, and now the preparation is actively on. Okay, by income zalising the Tokiba is in Sauna Center, Pukraba, Waga Assembly Constituency, Manusana, veterinary paring Harika Kanabaka, Manipur College, Tabalambi, Nasisu, Marilena was in a being sung lady, Nasi Pauba, Sanjin Bita Balambi, as being sung Bita Mamang, the Kayara, Kana Marilena was in Wakalabasu, Nasi Pauba, being sung Bita Narak Monks of Alakli Haina, Konzas in the Fondoraki. Here was Matanda, like I did the M. Ganasiam, the Fondorakota, Lambi as the Natana, sang my to Rally Matakosari, because sing Whitey, some guys, some Sumang Laikai Poundaba Litan Tong Asisu, ising is our heck lapada Tatana Amangata Topana Miam the Sound of Kodong Tiba Bayona Hale, Tongasin Maramorga Missi Mina Yaudring Atumatam the RCC breed soil on top Pinaba, Marilena was in the Bahan Apple Toki, Nakalaman of that Turel Lonambal Kintakibana, Lambi Poundaba Yadaba. Veterinary Paringi Fever Manipur State Disaster Management Authority MSDM again by chairperson Adim Pamina Haktain and the Yangsen Key Lambi Kintakibana Baramorka Kudong Sada Bakaya Maya Unahaliba Miami Yanglaga Atu Matamda Lambi as is Samson Bita Marina never sing the market Maki the Kiso Taxilagani Haina Mapamati Miamda Bahana Tazaba Piki. Tungasi hana wachina sarga lemane du khoina kitang phana bai dong ta khoina mo ubak na torga semduk chare adu ubak ki sisu ising chawr kan da di singmai river yam thuna ising je chawkhalak banina am athu matam da chawkhalak banina khoi yam toina tatpagi khudong thengna base yam toina thengna re wa na yam toin thengna re adu masi asok pan yaudringai da khoi gi asina mi sok pan ba yaudringai da authority singna mari leina authority singna khara phajaba mong dam tang semjin binaba appeal tawjari. Konginong na Maramorga National Highway 102 Infal Mori Lambi Technopan Police Station Manakta Sariba Kalbart Ninkai Kibataki Lambi Sitankai Hena Kintakibina Ruba Pibam the Lady Lambi Sida Lalolitic Toba Singa Lord Sauna Hapna Gari Kayasa Tokasin Tigi Tobana Maramorga Lambi Sea Asum Kintakidana Pibam Soxilak but Henzel Luckly. Here was Matanda Cookies Dance Organization Kias of Technopol District President Tangboy Longdimna Impact News the Pondorapada Lambi Sea Matam the Marilena Department of the Manipur Lagana Yangsen Bida Bataraga the KSO Technopana Lambi is the Potsai Pupagari Sing Satpada Timbatam Lagani Hari Mahana Makataradan High Technopol Abadi Sita Kulaniki Pound Lambi Assisu Sahi Kun Hena Samlaktapna Lambi Pibamasi no one of the hiding I like and Soxilaki. Ida Masidasu, Manipur Lagana, Atumatam, the Yangsen Peter and Samson Pina Balangaki Punging Sing Silakli. Midai Kutang Sida, Concern Authority, Silambise, Ingsin Binaba, Taxili Duga, More Road, National Highway C, near Technopol Police Station, the Lambi Kinta Dunalari. Asilambise Hena Kahina Kintara, the Highway More Infalse, Karof Oigadaba Maramna, Concern Authority, the sea. Tubumatam the Yung Sinbio, Natragadi, student organizations in the Mayamki Kalaga, heavy vehicle chamber, Tingini. Sahi Kaya Mathok Todon Lero of Manipur Human Rights Commission, Yatakar level chairman of the second member, Kananabagi Manipur Langana, Karitaba Paikat Liba, having a detailed report of a Satemar Tarada Manipur High Court of Pikalanaba Kangan Kre Hairi, Kuriba Matam Kaya, Manipur Human Rights Commission, a function Tobangam than a Lerak Pase, Manipur High Court Chief Justice Ramalingam Sudhakar Madi Justice case Nobina. Tawaya on Honap the Mapung Pana Tabak Toba, Hogatori Haina,
Commission asi amuk hingat hana bohonariba Dr. Tiam Suresh na thamlakli. Manipur Press Club da pawmi singa unaba amada Dr. Tiam Suresh na haikibada kumzale sini taramani ki May thada ki hawduna darkar leba staff laitabana maram warga mathau tawdana leriba Manipur Human Rights Commission ase hingat hana bahaiduna mahak masabang na petition ramoina PIL thazara khibani sahi asigi April thada wafam asigi mari leina na mahak na contempt case ama tharaba matungda hausik leriba Manipur High Court ke Chief Justice R Sudhakar amadi Justice case Novin yapun baban sama na Manipur High Court ke Advocate General ke paukum loki Singthaningai oiba rai ama tabiduna September tara phawpada Manipur laingana commission asigi waleba chairman amadi member sing happaga mari leinana report ama court pikat naba khanghan khre haina Dr. Tiam Suresh na phongdokhi nakalamalomda Manipur laingana serola mathokna senior advocate khaide Manipur Human Rights Commission ge member oina happaga loinana commission asigi chairman hap tri power chairperson in search oina thau puna batha asigi kunipa na order mathokna khanghan khiba laikhrabani Chairman Jidi High Court ki Chief Justice Oiramber retire to Wamna Oigadaba. Second members in a High Court ki Judge Oma Natraga Session Judge the Say experience like me Oigadaba. And Manipur did the plate of a other Mapaniki low we call it quite right or we call it other Pangdento Buni Regina, President Comico Maso, or the Chief Justice and Takali. The way has a comment no, no yet it's okay no. Sukuna walk to the Rabo, Manipur, you know, I'm going to be. Sukuna walk to the Rabo, she won't let it out the Punde, no method of trials in Oikari, no matter what action you have taken, mothering with the Ulo. They are the preparing with Puga and Takana. I'm going to read a question. I just my Sadi Commissar Massim Matamchangi Colli, Yadent open the Koi Toloso, Hengalega, and Master Mongo, Yamcha Comico. Ziribamda aina yadaba maungda mitop sanglak pathingna ba Ziribam police na satrak pasakin thorang sarok moina se sangsu dana train tongduna salak pan pi ani yauna mi kolom doi halan khre ngasi Ziribam police station lo singba Ziribam police command ho masung pi police singna Ziribam railway station da train tongduna lakpa sing se sangsu na yawbra haidana yangsen ba ki thabak sathaki yanghen ba da Assam lom na ki se sang yawdana sanglak pan pi ani yauna angang amadi naha kolom doi rom Tainaki Makosingadu train ticket Yaudaba, Sang Sudabadaki, Matakta, Makoin and Laki train at Damuk, Halanki, Hari. Zenim Sakisian Kibangang, Narang until Tobal S. Peter surrender Tokre, Panbayabadi Tasi Hokibakuma Panda Zenims Hospital Lelong Police Station Gitimamana, X-ray Department Bond ossification test on Bopotor of the police Kimakutagi. Non-talk to Sen Kivani, silent conflict with low CCL or Ibanga sing around Nutilong Assembly Constituency, Haning is the President Oiramba, MD Abdul Salam Natawal Espinanga, those in the Kevin Haina, PROG, Serolamana, Kangalagli. Indian Constitution Article number 371 clause A the 6th schedule Manipur sana bayaroi Karimo Pibam Amatada India government Manipur Yapun Masaktam Tugai Piaroi Haiba United Committee Manipur UCM the left and Sangsila Pakong Saruka Boyning Assist Tawal Distaki Wawai Kongnang Kongda Wakani from Satakri Wakani from Saru Yaki using a presidential Karam the Fongdokibada India government Amazon NSNI Maniki practice sign tonic a framework agreement the Manipur Saktam Karak Payaba Akiba Mayork UCM the Sana Bayaroi Haiba mass protest Satabani India government Kanglup Naiba Mong the Kanglup Amabo special status category Pirakpa Kanglup Atabuna Namtabi Tong Sikadon the Yabangam Loy Haiki Wakani Famada Uyal Amasung Wangbalki Marapai Yapon Balup Amasung Lanai Lup Singi Mihu Sing Nasarukyaki Matang sos the break Malojaki breaking Matunda opioid drugs Nabataki overdose oibiki casangi report social awareness service organization saso na miyan da thamlakpagi paw madi Manipur amaso malemgi tongan bai paw sing puduna laksagi impact news bumiyeng tatun nebiyo mayam amukan taram nong sare bulletin asigi makata pa paw miyam da pisari Manipur ki manung hanjina mafam sing dalai school sing oza wali ba siko khana ba Manipur lainga na locality da base torga oza launa ba khana ba hore haina education minister ts ratesh yamna haikre ohom sing asi ukrul district manung sana laiba sira rakong high school gi housing oriba pibam sing yengsin ba lapa da haikibani minister na makata na hai Manipur lainga na mamang da oza kaya lora basu manung hanjina mafam dagi mafam dadi oza gi war pasi ko khan ba ngamdri masi maru oiba maram di lamda masi da oza lawa matam da singmi masa sing na qualify oiba wat pa made nupi masing ni hena oza Kanbana qualify oirakpa asini
नुपीसिंगी अराप मफमदा पोसिंग ताबा मतमदा खुदोंग सातबा कया थेंगनबा असिनी हाइकी मरम असिना लेगांगना हंदकी अनौब थौरांग असि पाइखतनबा खनबा लोइसिलगले हाइकी लोइनना ngasi यंगसिलेबा सिराराखोंग हाई स्कूल असिबु अथुबा मतमदा लेरिबा अवरा पासिंग लेगांगना मेंखनबा होनरगनी हाइकी अयामना चिंग ने लेबे स्कूल सिंगसे इंफ्रास्ट्रक्चर सो वाटपा अदि ओजा सिंग वाटपा अदुगा आंगांग सिंग सी लाइक तंबंगम दबगी खरा इमुंग मनुंग फिबम फत्तम नंबर मोरका तंबसुंगम दब अदुना प्राइवेट स्कूल से हम लेती है तो अखोई चिंगी स्कूल सिंगसे सोइदने हानो सिंग सिन महोर खरा हेना अखोई एम्फेसिस पिरनी इंपोर्टेंस पिरनी अटेंशन पिरनी अदुगा सिगी ngasi ओइना सिर लाइबा आई लाइस ओजा वाटबुस लेरमे हानो सुवारी सनरे अदुगा का नोंग वाट पखरसु लेरी लंबी फत्तबा लंबी आंगांग सिंग चप नुंगाइतबसु यावरि मसी अखोई सोइरे याम थुन सेमजिलनी सिराराखोंग हाई स्कूल हेड मास्टर ने इम्पाइट न्यूज़ फोंदोरपदा स्कूल असे लमदम मसों के अमत चंगारे बलैंगा के हाई स्कूल ने स्कूल असे क्लास 1 की 10 फाव महिरु यांखै हेना लेरी अदुबु स्कूल असे ओजा 35 लेकेदबदु सोबनकी ओजा अहुम खक्तमक लेरी माकी माइकेटिकी कुल गी मियाम गा तानरगा प्राइवेट ओजा अहुम अमगा नेकलगा स्कूल असे सलाइरी ओजा वाटपासिना महिरु मयेंग तारकनबा मसाका मोइरे लोइनना स्कूल असे क्लासरूम मसिंगसु अवाटपा लेरी मरमदुना मणिपुर लेगांगना अथुबा मतमदा मियेंग संगपियु अमदी ngasi एजुकेशन मिनिस्टर ने पिरमलिबा थाजबसी अथुबा मतमदा थबक तो ओंथोपियु हाइना फोंदोखी They are talking about the quality educations. Adu bai khoi do bangam khide kari gino haira ga khoi oja ahum sin khoi na kari to go do ba khoi ubali de maduna oja si phajana pi bangam darbusu manipur ki problem yam leibini na suram darbusu suba yaba survive to ningai ki lambi adu di yang bi raga khoi ba mateng bang bi yam na phagni haibisi government da su department da su thamaningi. They are talking about नाकल मरमदा सिराराखोंगी मोरोकना मणिपुर मालेमदा मसक ताकपदा मथिंग पांगबा खक्तनतना लमदम असगी कांगलुप सिंगी मरक्तसु नुंसी साना हिंगमिनबदा मथिंग पांगबा नगमदे हाइना एजुकेशन मिनिस्टर टीएस राधे श्यामनंग हाइख्रे ngasi सिराराखोंग विलेज दा पांगथोकेबा मापन सुबा सिली फेस्टिवल लॉइसिंग थरमदा चीफ गेस्ट ओइकिबा मिनिस्टर ना वाफम असि हाइखिबनी सिराराखोंग हाटै प्रमोशन कमिटी ना एनईसी मणिपुर लेंगा के डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड सॉइल कंजर्वेशन अमदी मोमा के स्पॉन्सरशिप मखादा सिनबा फेस्टिवल असे हौकिबा अगस्त 19 के हौकिबनी हनक सही की ओइना योलिबा मोरक सिंग असे ऑर्गेनिक फार्मर सिंग पुथोकपनी फेस्टिवल असिदा स्टॉल फंखिबि सिंगना फोंदोरपदा ममांग सही सिंग येंगनाबदा हनक के सही असि तंपाकी लमदगी मी लाक्तना सरुक याबा मदी पोट लेबि के सांग यामना नेमले मसीमरोइने इम्फाल की सिराराखोंग फावबगी लंबी असि फत्तबा सिननी नोंग कितंग ताबगा लंबी असि याम तोइना लैंडस्लाइड थोकले अमरोमदा मणिपुर के अतै मफमदा फंगदबा सिराराखोंगी मोरोक असिदा मसक खंगदबा लाइना अमा तारी मसी मरी लेनबा सिना मियेंग संगबियो हाइना फोंदोखी पुथोकपसी कुमसिना यामे अकंगपसी याम ले युमदासु याम ले कदाइदा योनगदरा खंगदे अखोय वाबसी को मीना लंबी फतबगी लापसु लापा रोसे लंबी फतबगी याम वाये अखोयदे गवर्नमेंट गिदे अखोयगी ख्वाइदगी अपामबसी लंबीसी सेमहन्निंगे हौजिकदी अखोयगी लौसी अखोय खुंदगी जतबसी पुंग 2 मखाय खोंदगी जतपने अदुदगी यामना वाये लंबीगी प्रोग्राम सिसु लये अदुगा अलुबा मदी अखोयगी मोरक्सी हौजिक नाबसी हिथाक गाब्रसु याद्रे अदुगा साइंटिस्ट कुंबा पुरकलगा येंग हन्निंगे लेंगा की मरी लेनबा सिंगना हाइबा मोरक्ता तारिबा लेना असि मियेंग चंगबिबा अमदी सिराखोंग तारिबा लंबी असि अथुबा मतमदा सेंबिरकांदा मथंगी चहीदा पांगथोकदबा 10 सुबा मोरक फेस्टिवल असिददी ख्वाइदगी चावबा फेस्टिवल अमा ओहेनिंगबी अपांबा खुंजा सिंगना फोंदोरकली हाइबा खुंजा सिंग अपांबा सि लेंगांगना तौबिरकपुरा अमसुंग तौबिरक्तबा हाइबदु येंगिनबा तारी कैमरा पर्सन मोमोचागा लोइनाना पौदम जिरिबा ओके लांगसा इंपैक्ट न्यूज़ सिराखोंग स्टेट असिदा होकिब सही लिसिंग 13 तकी सलिम सही अगस्त लिसिंग 15 फावदा ओपियोइड ड्रग्स सिजनबदगी ओवरडोज होबी केस सनी कुन फंगमगमले हाइना सोशल अवेयरनेस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सासो की रिपोर्ट ना फोंदोरकली रिपोर्ट असिंग असि मेजर खुलता लेबा मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकेबा इंटरनेशनल ओवरडोज अवेयरनेस डे दा मियाम दा थंखिबनी केस सनी कुन गी मनुंगदा मियोय 3 अमदी लैखिद्रे हाइरी सासो की रिपोर्ट मतुंगिना
इंकुमजा लिसिंग अनि मरी तकी हजिक फावदा इंकुमजा लिसिंग तरामाथोइना केस सामरी कुनमाथोइ फंगदना केस ख्वाइथि वांग सही ओइखे थरमते दाथोइबा मिथुंगलेन युआरओल पिरोदना मणिपुर एड्स कंट्रोल सोसाइटी मैक्स के जॉइंट सेक्रेटरी ए राधा विनोद शर्मा ममल यानब पुंसी असिबु लुमना लौदुना पुंसी ममल खंगना हिंगनबा तिलेबा मियान अपील तौखे ngasi tharamadda opioid overdose ge laikhitraba madi punsi soinai horaba kaya buning singki loinana overdose gi kalakhraba bioi singda prize pidna puning su thogatki lambida mi mata raga lebane overdose ki wise to those maha taamati gari ne thondelo bayai ida kasal bayai whatever adu mahaku kalbagi mathok se koi da bravo overdose hai wise a test on the Manipur State Commission for Women के chairperson Dr. K Sovita analusing batima manangarang DGP ke unadra samuro ong laikai di abuzam tombisna na minor nupi masa ama kai kumna bamangan ki ba madi pukri humam bemi misi gi mata na khanaki loinana thodok singa sipo awa mathak ta yaring da phongdoki thodok sigi matang da thuba matan da marik sum report pikal lang na ba mari laina ba SP sing da khanghan ki loinana laikhitraba memi di victim oirabi minor nupi masa gi mayum da su satki Metal Scrap Trade Corporation MSTC Limited asinduna unlocking value through commerce and supporting agri horti sector through e-rakam haiba hiramasida workshop amagasi pangthokre Impal Hotel ki sangai hol pangthok ke batora mat da Manipur ki tongan tong entrepreneurs sing sarok yake workshop si maroi na Manipur da putholi ba horticulture amadi agriculture ki potok sing ase e-commerce ki khotang da India ke atop state sing khakta natana mapa lai bak ta thadok pangam han ba made lawmi sing sentong hengan han ba ki pantam da pangthok pani ngasi ki workshop da sarok yake ba MSTC ki official sing North Eastern Regional Agriculture and Marketing Corporation Limited Nera Mac ki mihut sing yauna sarok yake ba sing na Manipur da agri amri horti ki potok ya lera ba primary processing unit sing laita ba made lambi thongi ko dong sada sing asigi matang da kari kari thorang paikat pa mathok ta bi haibi matang da khanani na ki मुझे विश्वास है कि यह कार्यशाला भाग लेने वालों के लिए प्रोत्साहनवर्धक होगा और लाभदायक होगा और अंत में आप लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि कल शाम को हम लोगों की मुलाकात यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई है और उनकी भी इस दिशा में बड़ी सकारात्मक सोच है जिसका भी लाभ इस प्रदेश को मिलेगा और हमारे CMD MSTC यहाँ पर मौजूद होंगे। आगे आप लोगों को किसी भी तरह का कोई प्रश्न होगा या कोई शंका समाधान करना होगा तो उनसे आप सब प्रश्न कर सकेंगे। Agriculture Technology Management Agency atma Imphal West sindra nomi obe district level agriculture fair amanga si malom turi hala laiba ibado khunchau ba lai harok pam sangle da pangthokre agriculture fair asida Imphal West ki hum kya te lakpa lomi sing stol kun hangduna lau singu ga mari laina ba polam sing ki agriculture fair si mata asigi mata da atma Imphal West project director athokpam naba kumar na hakibada lomi sing na masa ki pothole ba pothok atu dagi saruk ani hena pothok handuna sentok hengka da na ba pandam da Pia si pangthok pani industry batik sana dai thaba Manipur de lomi singda lo singu ge hen mok wakolon pidana pothok para kai na pothok na bathok tai harok liban ha sing na su mahima sing tamnor ga thaba phangda bagi awa ba thengnari ba si kok na ba yen nganu loi ba yaw na makhal kaya ge lo singu ge sen pham pai na ba hona biu mathok ta ba masa khuding mak mari le ba department na pi na ba hona kani loina na ngasi pangthok li ba fair asida saru yari ba sing asida gi pothok he na pothok ba Lomi Khandana state ki thak ta pangthopa agriculture PR da yahon bagi khudong sap so pirgani haike akoi farmer na income double komai to oigada ki habi pandam da district level district ki manung da laiba farmer mayam gi commission tawba amarom da commission tawba hai dare mai talent hai singma mayam da uthoga magi afaba magi expert magi haijaba kanu duna mayam da matau tamaga matang daban kamai tabane nganu loiba ye loiba karamna loirage haraga magi income daban income phangada ge haibagi mayam da pawdam tamna bagi kanune khudong chab lawjabani melaj bangjabani Laleba September adi da pangthok driba ahal ipungo nauria phologi sahi sam ko matai sumo pokomon tharam gi mangoina na salai holding private limited amadi North East India Development Party NEIDP na thador patongan tongan masero la yaipa pausel pirakli
Sangna Theatre Director among Oibatan International Theatre Olympic Committee Executive Members who Oriba Ratan Thiamda, Ngasi Legend of India Lifetime Achievement Award Kosinakre, Ngasi New Delhi Deliba India International Center Multi-Purpose Hall the Pangtoki Bataram Amada, India Vice President M. Venkaiah Naidu na Lemzania, wherever award say Ratan Thiamda Kosinaki Bani Hairi. Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy Kunipan Suba production oina puthokpa dance drama Radha Sati ngase academy asigi auditorium da utkre dance drama se Radha amasung Krishna gi atiya gi nungsibada based tawbani dance drama asigi script amasung direction na Padma Shri KSS Tharani Sabini aduga production script amasung choreography na Laikiraba Sangeet Natak Academy awardee W Lokendra Sydney. Mahiroi Singda Dindayal Sports Yojana ke scholarship pinabagi na Manipur Postal Division Imphal na sinduna ahanba round gi written quiz competition ma phangthokre class 6 gi 9 phawgi Mahiroi Singna saruk yakba competition adu Imphal gi divisional post office ta pathokibani competition asiga mari lenena post office ke superintendent KI Singna hariba scheme asina hagolaliba Mahiroi Singda postal stangi matanta interest hengan hanabagi pandam thamni haina phangdoki scholarship asina kalaba Mahiroi Singda sahi mada lopal sing taruk pigani haina phangdoki makatana ani super round gi exam atubada pangtholagani hari ngasi competition atuda punna Mahiroi humbutra humdoina saruk yake Laisang Hidden Protection and Development Authority na Laisang Hidden bo lu nalahan baki social service camp sa tharinge serakta ngase yopung tararom tarakpa duaida sahi nauriba nupamasa anina Laisang Hidden Protection and Development Authority gi members ngi gari so pakaidan hurana bo honaram badagi fare haina LSPTA ge sero lamana hairakli makoi ani dagi master key ani amsu phamangam khibakaloina na huralakpa activa white color amaso lilong sambur khong dagi Pundrai mayom boinau koba miyo magi yum dalai haina haidok hairi paraba miyo anima minor oibana makata ba legal proceedings ki damag singimai police station da sinakre haina serol sina makata rakli nupi masa ama mayum dagi toki badaki ngasi phawba thiba khangdre nupi masa asi sinjamai singa makata gi housing na hata gola pati talaiba morang them bezenti ni sahi taramapan apopa besor sini Police ki report ki matungina nupi masa adu tha si ki tang kuntere ki namitil gi pung ohum makai taba matam dama yum dagi thoki bani hari nupi masa adu pitmari ga insi mangarom wangi kolai kusuni mahana mayum dagi thoki ba matam sarwara maset ki hari kana gumana hari nupi masa si bo thengna birabti porompa police station da pau PBU natraga phone number 9862008508 7085200769 amadi 7005102069 da pau pibiro haina khangalakli Ningthau Lengang Mutalaga Manaba Kunai de Yumpam Oiba Maning Tamalaiba ama semnabki lantheng sangsilamba lamyan be jam irabot ki ningsing thabum thana lakpada ngasi gi mirona amukhana losing basi kudung in bagaloina maning tamba Manipur amagi lantheng da saruk yaminara se haina Maoist Communist Party Manipur na pausel pirakli lona tingkraba lalholo pasina thadro pasero lomi matung ina lamyan ba irapo na kunai se maru hulamba manaba kunai haiba asikakta na maning tamba Manipur ki yaipaba tunglam sat ki semnabki lambi ni maramaduna lamyan ba irabot ki ningsing thabum asida lamyan ba ki waklon ba mapung phana miyamna naina biduna mahana salam kiba manaba khunai aseng ba masak adu khangna bo hana minara si haina makha tarakli ori pong nupi apun bolob unal gi ahomlak suba foundation de ga mari laina nga sillo ba sigim thongmi singna Imphal district ki manung sanba koireng ta leba nupi masa sing tikoi ba home Poirei nawa konda sana than polam sing teng pam pikre thoram aduka mari leina unal gi convener oinam ombi rosetana hai home asidal riba mama mapa da nauthi saba pangjita ba nupi masa sing asigi damakta unala su lebli haiba wakhalon aduda ngasigi teng ba ngasi pibini haiki uri po pumba nupi lupna tasengna kana leijadraba lebak kudong thiba kaya dagi mama mapa kaina dun lairaba nupi ngakte ba orphan home sida akoi foundation di si ke mari leinana mama amoina ngasi akoina nawakon haiba koirenge te leiba sida karigumba isa singki damakta akoina foundation di si ke mari leinana
ओइना खुदोल खला तमजनिबा हौजिक सानबगी पाउदा तरामरी सुबा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ने युम्बु ओइदना सतलिबा सही असगी नवेंबर 9 दिसंबर 13 फाउदा पांथोलगनी भुवनेश्वर लेबा कलिंगा हॉकी स्टेडियम दा सथगत चैंपियनशिप असिदा टीम 13 सरुक यादना पुल मरी थोना खाइदोक्तना लीग राउंड मैचिंग दा अकन लंबा तौनतना अनिसुबा राउंड संगना बहनरगदौरी पुल एदा अर्जेंटीना न्यूजीलैंड स्पेन अमदी फ्रांस का पुल बीतना डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड आयरलैंड अमसुंग चाइनागा पुल सीदना बेल्जियम युम्बु इंडिया कनाडा अमदी साउथ अफ्रीका का पुल दीदना नेदरलैंड्स जर्मनी मलेशिया अमसुंग पाकिस्तान सरुक यारी दिसिनी तरामरी द साउथ अफ्रीका ने युम्बु ओइदना द हेग की किसीरा स्टेडियम ग्रीनफील्ड स्टेडियम द पांथोखिबा 13 सुबा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप अदुदा ऑस्ट्रेलिया ना चैंपियन ओइखिबा लोनेना नेदरलैंड्स अमदी अर्जेंटीना नि नानी सुबा अमदी अहमसो पोजिशन थाकी तरामंगा सुबा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2022 दा पांथोकनबा सेमसारे हौजिक हौजिक नुपाग हॉकी दा नेदरलैंड्स अहानबा इंग्लैंड ना अनि सुबा अदुगा ऑस्ट्रेलिया ना अहमसो मफमदा लेबगा लेना इंडिया ना मापन सुबा मफमदा लेरी इंडिया अमदी इंग्लैंड अनि लंबा तौनदना सानरीबा मरी सुबा स्पेक्सेवर तेस ngarang diki hokre इंग्लैंड युबु ओइदना द रोज बॉल साउथहैम्पटन की क्रिकेट ग्राउंड सथरिबा मरी सुबा टेस्ट मैच असि टॉस इंग्लैंड ngamduna बैटिंग हाना साना बवारे ब्लॉकी मैच असि हानबा इनिंग अदुदा इंग्लैंड ओवर 13 का बॉल मरी द विकेट 13 का लन सनी निफुट 3 खक लौबंगमखी इनिंग असिदा साइम किराना रन 9 अदुगा मिन आलीना रन निफु लौकी इनिंग असिदा इंग्लैंड की मसक नारा बैट्समैन सिंगना रन यामना लौबंगमखिदे इंडिया के बॉलर जसप्रीत वर्मा ना विकेट अहम अदुगा ईशान शर्मा मोहम्मद सामी अमसुंग रविचंद्र अश्विन ना विकेट अनिनी लौबंगमखि इंडिया के अहानबा इनिंग सानबा हौखिबगलना ओवर मनी द विकेट अमत तुदना रन 15 लौरगा लैरी इंडिया ओपनर शिखर धवन अमदी लोकेश राहुल अनी ना गसी मखाताबा इनिंग असिदा रन मसिंग यामना लौना सेम सादुना लैरी मैच मंगा के सीरीज असिदा इंग्लैंड मैच अनी अदुगा इंडिया ना मैच अमा माई पापा ngomkhre सब जूनियर अमदी जूनियर स्क्वाश नेशनल चैंपियनशिप अक्टोबर 19 नवेंबर अहम फावदा जयपुर पांथोलगनी हारी चैंपियनशिप से सरुक यारुनबगी मणिपुर की सब जूनियर अमदी जूनियर की टीम अममम सेमना ट्रायल सिलेक्शन सेप्टेम्बर 2 सैनिक स्कूल की स्क्वाश कोर्ट अयुके पुंग 9 पांथोप हौगदौरी ट्रायल असिदा सरुक यानिंगबा नुपा मसा अमदी नुपी मसा सानोरिसिंगना मसा मसागी मरी लेनबा से सांगसिंग पुरगनबा मणिपुर स्क्वाश रैकेट एसोसिएशन की सेक्रेटरी थोकपा सेरोलमना खंगलकली अंडर 17 गर्ल्स स्टेट लेवल इंटर स्कूल जेन हॉकी टूर्नामेंट ngasi कुमलपा सोटर्टा सारना हौखरे ngasi टूर्नामेंट असि अहान बसनखिबा मैच अमदा जय हिंद हाई स्कूल इम्फाल इसना यांगलम हाई स्कूल कक्सिंग बु पांचल मंगा सिनेदा माइथिबा पिबा ngam ki ngasi di pangthupa haukiba hockey tournament asida कक्सिंग इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल अमसुंग इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सिंह लाख टीम मंगान सरुक यारी चथरिबा टूर्नामेंट असि हयेंग मखा ताबा मैच सिंह सानरगनी तमिलनाडु जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप के चैंपियन ओइख्रे गोवा की डीलर फुटबॉल सदियम सानब फुटबॉल चैंपियनशिप की फाइनल तमिलनाडु मणिपुर पांचल मरी पीरमलगा चैंपियनशिप की चैंपियन होगी चैंपियनशिप रनर्स अप ताहरब मणिपुर की पांचल ओ लमगान पीना मैच की मरफू मापन सुब मिनट संखी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की मिंग मखादा गोवा फुटबॉल एसोसिएशन युब ओइदन सथखिब चैंपियनशिप इंडिया की तोान तोान मफमसिदगी लाखपा टीम 12 ग्रुप 9 थोना खाइदोक्तुना सरुक याखी
महाराष्ट्र के नागपुर लाइव सेप्टेम्बर की अनी होगतरीब फर्स्ट सब जूनियर वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप सरू यागतरीब मणिपुर के सब जूनियर वुमेन बॉक्सिंग टीम इम्फाल थाथोखरे बॉक्सर 32 ऑफिशियल अहम याव टीम अरुण इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर TS अरुण कुमार ने इम्फाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लम्थाखी अरेबिदा बुलेटिन सुखी हेडलाइंस हम मियामदा थमजरी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लंदम के लौमी यूरिया हार पीब गंद्रबसु ब्लैक हार योन की अथिंग थमलबसु येन मचिजाक योनफम फाउब हार योलमने है कोम लुकना फोंदोरगली केत्रिगांव पार्ट 2 ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 4 की मेंबर हेरोइन नंबर 4 अमदी WY टेबलेट का कोना पारे एरिया लेरंब ड्रग काफम योनफम की साफम सिसु तुगाइग्रे UNC नागा हो अथिंग क्या थमजिलबसु अपुन मणिपुर की लेखनी है आने डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखा मिटेबु शेड्यूल ट्राइब लिस्ट याहोनब मणिपुर लेगाना मथौथब रिकमेंडेशन सेंटर सेप्टेम्बर 15 फाउबी थाबियो हाइना शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमिटीना तक्सिलक गवर्नर नाजमा हेडप्लान तेनोपल डिस्ट्रिक्ट अवार फासिंग येंसिंग्रे तेनोपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को लंकोइब सिंगना मफम अमा ओहेनबा होनगनी खाइना थाजबी So, Awanopo Lamdam Yahanan Point Association of Surgeons of India ASI Executive Council Nifam Nasi Hotel Classic Grand Leader Minister Berena Hotoko